Kani kedai kecing itu kena lengkot syapang ud kiu bat keleng kur Shisin la don uwe ud kiu bawat cingbam man kan chiu lupa na kapan ta kalyur kapan sawan kum tau la ya ishurum shane man wan cingbam Kensan lawan lamba obahe bad ublani aslam ha kum tau dikhiu la tulat bor la shiu ban yai bala syakit no haki slam bad la poi syakawa ba Ondau la poi hakawa ba dikhiu la sedang ban ngam jelop bad le kisah nya bercitai nang pan yim Kaleng kur haba kalayu I baudu kiu la sedang bengam jelop kala isne ye u beli kumta kala lek penyerap yo du kiu da kaba kapan hab ikisla jong wi di ubadon hagarot jong kata kawa kenang baudu kiu kun la yem Bat utau kiu balu iya kita kisla ulaya kisai banyak kiu halar jong kita kisla Bat onda ulak kiu jerong jong kita kisla wala pe shene bat setai kenang ban tiap badai mano melawan menyerap yu Bat onda ula pe jerong la i badai galeng dikur lawan menyerap dan telah ia miu. Bat aku wei kepor kat bakaleng dikur kadang syong pengan kita randi. Pidip perlu untuk jayu pengen epe. Lawan wiu kena membuat bensiat no yaka. Badah kata kepor utau ju udkiu bakaleng dikur gelapala im olawan ya intina kata kecaka baloi I ya tau kena membuat mensetiap ya kata kaleng dikur kumta mauru olaya ram ya kata kaleng dikur da kepau tak ya kejar jong tau kena Bat kumta atau kena ulah lemnyar jam bat kata kaleng dikur kalayu I bat kalalai bat kumta kalaher no shisendon angta